Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go Semoya ka Ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsina ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Okay, today ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke ya this weekend. Ke weekend predictions. But today ka re ga reading e ga ke na go šomiša dikarata, ke a go šomiša moya. Ke a go šomiša moya. Moya o reng for this weekend, okay? So, molaetša ko o hwetšago wa tšwa go mangwelwe a gago. Ba bolela gore go na le melaetša gore ba tlo itliša mo go wena ka tsela ya di-intuition goba ka tsela ya ditoro goba ka tsela ya di-science. Ke bolela ka di-science ke setse ke boletša gantši gore ke bolela ka lotša go tshwana e ka ba di-numbers go bona number e itseng kgafetša mohlomongwe e ka tla ka tsela ya dinonyane tše di itseng like spiritual animals, spiritual birds. E ka tla jwale ka tsela ya toro, e ka tla jwale ka tsela ya intuition jalo. Intuition ke ona gore selo gotse o se receive ka moya ga ile gore o na le dimpho tša semoya goba le go sena dimpho tša semoya gotse le gore o kwa that inner voice. That inner voice e bolela le wena goba bang yona melaetša e ka tla jwale ka tsela ya a thought gore o gotse le gore o kwa o ka re there's a whisper go na le melaetša le gore e tla mo go wena ka tsela ya the mind, ka tsela ya monagano wa gago goba through your inner ear. Ke ka mokgwa le melaetša e tla ka gona go tlo lela gore na wena di-senses tša gago tše di lego very very active ke tše di feng. So go ra gore mangwelo a tla go wena then through those type of senses tše le gore di very active mo go wena, and then ona melaetša le gore ba ka itliša mo go wena. And ba buša ba re gore o kgone go receive melaetša yeke kry-a sometime alone. So go ra gore weekend ye and then what you can do ntho o ka itirang kore o ka dula o nnoši for nakonyana le ka ba 30 minutes le ka ba 1 hour 3 hours go tšwa go wena goba the whole day wa kgotša le gore o dutše o nnoši go o dutše o nnoši ka tsela ewe ke nako e le gore o tla ba o kgona go connecta le mangwele a gago. O dutše o nnoši ka tsela enewe ke nto e le gore o tla ba o cleara energy le gore ga e nyakege around wena energy le ya sepela o tla positive energy mo go wena, o tla light mo go wena, and then o kgona go connecta le mangwele a gago. Ba re go ka dira so o tlo kgona go bona dilo tše e leng gore leitlho matlho a rena ga kgone di bona, o kgona go di bona ka leitlho la semoya but o tlo dependa ko gorena wena dikwi tša gago ke tše di jwang. For instance ge e le gore ga ona kore di-visions tša gago ga di active obviously o ka se bone dilo tšeo through divisions. Ge e le gore motho wa go lora kudu o tla bona dilo tšeoe ka ditoro jwale le jwale go dependa gore na wena di-senses tša tše di lego very active ke tše di feng. O ka feela presence ya mangwelwe a gago mo gaufi le wena, and then go ntse o tlo receive yona melaetša enewe. And then ba buša ba re ka re ga dilo tšeo o tla go di realize e ka ba dilo tša go fapana o tlo dependa le gore na mangwelwe a tlileng ke a mafeng ke efe melaetša le gore ba rata go itliša mo go wena. Ka nako nngwe o ka bona dilo tše le gore di a diragala ka se sebaka ka bophelo ba gago ka se sebaka go diragalang ka bophelo ba gago. Maybe go na le mathata a maitseng, you are going through some challenges ka se sebaka pelo ga se thabe and then go dira yona ntho ba bolelang ka ya gore e ba gore khutšanyana stopa dilo tšeo di dirago o connecte le mangwele a gago. O ka kgona go bona nna tšona di-challenges mathata a e le gore o na le ona ka se sebaka ana a causa keng, and then go kgonne go bona na mathata a causa keng, and then o ka kgona go ba le di-ideas tše le gore di tliša ke mangwele a gago wa go bontšha rena mathata o ka tšwa mo gona ka tsela mang le tsela mang. Ke tsela e le batla ba go guide ka yona ba go bontšha gore no ka go e na le mathata a maitseng o se ka kgwetša o behavior ka tsela itseng ka gore go behavior ka tsela e nngwe yela o tlo kgwetša le gore o dira gore mathata le a be worse, o dira gore o be le stress se se ntšhi le wena ka bose wena, and then ga ba nyako o bona o tshwenyegile, ga ba nyako o bona o kwatile, ga ba nyako o bona o kwele botlhoko, ba go protect. That is why ba nyaka o connecte le bona.
and then o tlo connecta le bona ka tsela ja go fapana o ka connecta le bona ka tsela ya thapelo o ka connecta le bona ka tsela ya go phasa goba just no leta kerese ya gago and then wa bea glass of water o ba komiki ya metsi and then wa no bolela le manyolo a gago but make sure ya gore ka motlhobolela le manyolo a gago o bitsa ka moka ba ile gore ba mo kganyeng o se ka no bolela fela o no ba bitsa fela ka re go no bitsa fela o sa bitse ba ile gore they are on the lights go tlatla le bana ba le leng gore ba tlhophegile memoya ya bona e tlhophegile then ge memoya ya bona e tlhophegile ba se ba robala gabotse go na le possibility ya gore le wena e go affecte e affecte energy ya gago e oketse mathata la gago and then ba buša ba re o ka nna wa bona gape dilo tse e le gore di diragetse kua morago ka nako ngwe tlo go jela gore maybe go na le jelo gore sa le tša go tshwenya kwa morago le jelo di diragetse tša koša pele ga go botlhoko goba batho ba ile gore maybe go na le jelo ba o dirile tsona ba koša pele ga go botlhoko nako ngwe kgafetša no fela o nagana ka dilo tšeo kudu bošego o swantse gore o robale o kgotse gore o tshwere ke boroko mara boroko a bonape batla ka speed then o swantse o robale dilo tšela di thoma o tla ka mo monaganong di šale morago and then pele ga o thoma o ba botlhoko o thoma o kwata o robola o kwatile automatically go robala pele le botlhoko go robala o lla go robala o kwatile o tsebe gore ka mokgono we o dirang o manifesta dilo tše dimpe o attracta dilo tše dimpe ka ra bophelo ba gago ke nako le re tlo kgotse le the following day go o tsoga o kwatile goba lo ka no tsoga o le gabotse but go na le diphoso tše dintši le re tlo di dira that day o ka dira di-mistakes tše dintši ka ra mmereko wa gago o kgotse le wena ga o pay attention o ka no re during the day wa no kgotsa mmele o thomile go tenega ke yona energy la o e attractileng bošego robetse ka gore wena o robetse o kwatile so o ka no kgotsa le gore then the following day mabaka a ditšhelete ga a sepele gabotse and then o thoma o no ba le dikgagano le molekane wa gago wa iputša rona gante why today ke le so santifa dilo tše di-cause tše keng go robala o kwatile mabane ka baka la gore o ile wa thoma go gopola ka batho bale ba ileng ba go tshwenya wa nagana ka manaba a gago tlogela o nagana ka manaba a gago as long as o tseba rona manaba a gago ke bomang le bomang le bomang se wena swantse se dire kore ke kgogele morago e ba kgole le bona ene o tlogela o tlhola o nagana ka bona se se fetileng se fetile yes nako tše dingwe o ka leka go change dilo o change dilo tše di diragetšego maybe o ka di change ka tsela ya thapelo but not everything e le gore e diragetše o tlo kgona go e change ka nako nka ra maphelo a rena we go through some things re kopana le batho bangwe ba babe ba dipelo tše dimpe ba ile gore ba re dira gampe maybe for wena kgone go fitlhelela destiny ya gago gore o kgone go reacha purpose ya le wena o itletše mo lefaseng those people ba santse ba be gona ka ra bophelo ba gago ba santse ba tla ka those challenges mo go wena gomme wena o swanetse o face those challenges o di fenye gore o kgone go fitlha on your destiny ka nako ngwe o ka bona even dilo tše le gore di diragetse in your past lifetime ga e le gore o believer in reincarnation and wa kgotsa le gore maybe go na le di-curses ka mo lapeng ka moke di-curses tše le gore di gona ka mo gare ga di-relative tša gago lo tše di a diragala gafetša di diragalela go lena bana di diragaletše batswadi di diragaletše bokoko le borakgolo di diragaletše bokoko le borakgolo khukhu jalo le jalo ga o tsebe gore na yona curse e tswa e le kae maybe wena o kgethilwe o mongwe ba ile gore ba kgethilwe gore ke wena o swantse o breake this curse o e fetšiše and then ka o fela connecta le mangwele a gago ba kgona go bontšha letse gore di diragetše kwa morago kua and then ba ka o tlela ka dikgopolo tša rona o swantse o e breake jang this curse goba ka nako ngwe ga ile gore ke destiny ya gago ke purpose ya gago ya gore wena o breake the curse gore a re everything ba e fa wena ka wena o swantse o tle ka megopolo ya rona o tlo e breaka ka tsela mang and then ba buša ba re for this weekend o se ka kgotsa o nagana ka wena too much well ba tla go bontšha tše ba bontšhang tsona but go na le batho ba bangwe ka raphelo ba ba ile gore you must put them first o swantse o ba beye pele ora o swanetse o nagana ka batho bake o pay attention to bona maybe ke batho ba ile gore galontse o ba ignora all along and batho ba tlile ka raphelo ba for a purpose maybe ka nako nkgotse le gore o ka re ga relationship e le gore ga se e botse ga e kgatlhiše e very very toxic goba o ka re ga lenyalo le leng gore le tletse ka dikgagano le dintwa tše dintši maybe ke wena o swanetse gore o breake this curse maybe this is a curse
this is something se lore se diragetse in one of your past lifetimes. And then this thing it will continuously, even in the coming lifetime. Believe in reincarnation. Then because you realize that this thing we break this case. We go back into the past and then change. But we can change everything. Destiny will always be the same. But we can change dilo here and there. And then molaetsa mongwe gape le gore wa tla mo go wena ko la gore kore di-fears ba re let go of your fears. Letshogo leo o felang o e ba le lona a le tloge. Ba bang motho na le dimpho tša semoya but ga di acknowledge, ga di accept ka baka la fear ya nago le yona ka this gift. Maybe this thing ka my cost ke gore wena o gotse jwang, o gotse o ya kerekeng e feng goba o gotse o rutiwa tumelo e feng. Yes wa gotse le tumelo ye le wena go tse ka re ga yona e tlashana le dimpho tša tša semoya. So gora re ye ke nako ela gore o ke thute kudu ka dimpho tša semoya before o ka tla ba di accepta tseba ka tsona pele. Tlosha that fear yo ke fear lore e loketse ke batho ba bang ka ra phelo ba gago. And when coming to your spirituality, whether or not spiritual gift or not, like as people, we are all spiritual. We're the spirit in human forms. We become spirits. The human form so go botlhokwa gore o tlogele go worry too much. Ba re ska worry too much. O ka nna mathisa ditšhelete, mathisa a di-relationship. O kgotse letse di a go tshwenya, di a kokonela. The more o tshwenyegang ke the more le gore o bula mabati a di bad luck. So what you need to do gore wena o ska ba di fear. O face mathata a gago ka matlhong gore o kgone go ba le matla go ba di megopolo le gore e tla go thuša gore o kgone go tswa ka ra mathata a gago. So molaetsa wa botlhokwa gore mangwele a gago go na le melaetsa re ba tlo itliša mo wena this weekend. And for you gore o kgone go receive those messages e ba le some time alone. Le ka ba some few minutes, some few hours, it's okay. And then o tlo tše dingwe dilo tše le gore o tlo di bona ke le tše le gore di ka se ka ditoro goba di-intuition jalo di tla tla physically. Maybe go na le dintho le ya diragala ka ra phelo ba gago le batho ba phelang le bona. Then ba tlo go bontšha dilo tšeo ba tlo di reveala mo pele ga gago. O tla di bona dilo tšeo physically ka matlho a mabedi di diragala mo pele ga matlho a gago. Ke ntho le gore ba rata go bontšha yona. Okay ba gaešo ke molaetsa le gore ko tshwere for this weekend. Ke a tshepa gore le tla learn something from ona. A re kopaneng gape beke latelago le be le mafelelo a mabotse a beke. Ke a leboga.